Gde ste bre ljudi, evo nas u prvoj epizodi FIFA World. Danas ćemo malo igrati FIFA-u. Evo, stavimo mi tu. Imamo malo para. Čekaj. Da. I danas ćemo, kao sam rekao, igrati malo FIFA-u. I još neke igrice. U redu imamo naš klub, imamo našu ekipu. Ajde, idemo u klub, ima šta mi to tu imamo. Ajde bre, požuri, strpljiv sam. Ok, da vidimo, mi smo Partizan. Ajde. I narode, ovo je naša ekipa. Ja sam rešio da mi skupljamo Bundesligu, što i hoćemo, vidite 4 igrača. A u stvari skupljamo Špance prvo, ove Nemce i Engleze. Pa ćemo onda da pređemo na sve ostalo. I ovo su naše izmjene, ovo su igrači, neki. Dobro, idemo da odigramo utakmicu, da vidimo uspijemo pobedimo. Ajde bre. Probat ćemo odigramo jednu utakmicu online i da uspije da nađem igrača. Što obično nikad mi ne nađe igrača. Kad mi ne nađe igrača, to me strašno nervira. Ok, da mi krenemo na utakmicu, narade. Da Bože nam nađe igrača. Prije mi nije htjela da nađe, pa ćemo ovog puta pokušati nešto da uradimo. Ajde, vrate, ajde. Nadam se da neće dugo trajati. Čekaj da bude pojavilo da možemo da izađemo, odmah izlazimo. Igrat ćemo nešto drugo, pokazat ću vam. Šta? Ajde bre, što nema igrača? Hoću ja da igram, hoću pokažem FIFA kakva je. Prokleti bili. Što još niko ne igra FIFA World? Tu FIFA World. Ako mislite da ima link od ove igrice, nema. Ne možete izumeti skinuti ovu igricu bez origina. Oni koji imaju origin neka idu da idu tamo game ili idu free play game i neka uzmu i neka instaliraju ovu igricu. Imamo single player, može se igram. Nadam se, može. Imamo koliko ćemo para mi to igra. Ne, samo za ovo. Idemo protiv jakih klubova. Prvo idemo protiv, ne znam koji je ovo, neki dobro izgleda. Ok, narode, igrat ćemo sad prvu utakmicu. Gdje ćemo morati igramo ovako, ove turnire, što me jako, što ćemo malo nervirati, ali ne već, možda će ovo može ovo dobro, zato što ćemo dobijati, možda biramo pek, tako kako ćemo neke stvari. Idemo, ok. Šta? Izgleda ne može ovo, exit. Izgleda ne možemo da igramo ovo, što morat ćemo uzmemo onaj prvi po redu. Opustimo ovaj. Znači ovaj može, provat ćemo. Ok, da vidimo. Ajde. Ok. Može nije ovo. Narode, to sam nešto vrlo važno da mi kažem. Nije važno, ali hoću nešto kažem. Ja ću sa mojim drugom, mislim u stvari mojim drugarima, mi ćemo da snimamo na mom LAN serveru, igramo ako više mi, preživljavanje Minecraft. I kada nisu baš nešto. Ajde, prvom da ih povedimo. Imamo koje mi imamo pre sebe, ćemo ove, njima, imamo plane. Igramo
na Sim Pro, idemo na Tovn Park. Što? Idemo da pobedimo. Ako se nekom sviđa ova igrica, neka skine Origin i može da igra odmah. Ako se nekom sviđa igrica. Ja ću spavati. Zašto nećeš da učitaš? Nisam FIFA odavno. Baš odavno nisam gledao. Nisam igrao FIFA. Ali sad su svi skoro prestali igrati FIFA 14. Ljudi, da li je ovo moguće? Evo ga! Idemo narode da odigramo ovu utakmicu. Okej. Pa da počnemo, mi igramo u crno-bijelim dresevima. Sorry, više kao bijel. Vratno sjecka zbog Frapsa. Okej. Kako me sad? Barca igra tika taka saka, pobjeda je laka. Opa! Uvijek kad izgubim loptu. Nisam htjela da izgubim, ali sam morala. Mnogo dobro. Izgubim na početku, znači ozbiljno nisam igrao nisam igrao mjesec dana, može godinu dana što nisam igrao. Tehnički. Godinu dana nisam igrao u igricu. Prošle godine sam instalirao na kompjuter i bilo mnogo zabavno. Imao sam s kim biramo online, ali kako mi sad ne. Prošle godine sam igrao na joysticku, sad ga još nemam, žalim. To je malo tužno, nemam joystick. Zašto? I hvala to, mislim, valjda, naša. Bravo, sudac. Idemo, nosi. Kako se zove? Ristovski. Ajde bre! Kako to grešiš? To ne da se pogreši. I bre, kako tu daš loptu? Apani! Gledaj vrati. I kakvi ste vi partizanovci. Pa jeste partizanovci. Joj. Ajde bre, napadni ga tu. Tu ga pritegni. Ne daj mu tu. No puni tu cigansku barabu. Dođi bre barabo vamo. Kućeš barabo. Idi. Gledaj ti njega. Gledaj šta on uradi. Gledajte vi njega, on opušta. Čovjek pušta, daje loptu. Barabo jedna. Napadni barabu. Gledaj ako je on murna. Mrija. Ajde. I bre ste vi smotani igrači, majko mile. Moja baba bi bolje odigrala. Gledaj. Niste sposobni ni pa odigrati. Sramota. Sramota kako vi igrate. Sramota. I majko mila. Da sam vas loši ovi igrači. Bojim ti kompjuter. Gledaj ti njega. Trči, daj pas. Kome? Evo. I kakav ti je to pas, jebote život. Tamo napravimo neku šancu za gol i upropastite napadači. Odbrana crkava, on ih jurila. Gledaj ovdje. Evo to su i smotani igrači. Šta ga puštaš? Što ga pušta da mu prolazi, ovo nije tečkara. Čovjek, ovo ništa ne pušta. Ajde da. Pobedimo budala jedna! Hoću da pobedim! Prva mi takmica. Ajde, da se ozbiljno, moramo pobediti. Nema više gdje zelite po terenu. Čovjek, ovo je zezanci koja vidi. Gledaj, da prežavam, igraju vrnče s vama. Vi ste vi, majmu. Kud ćeš u njega?
Daj mu bre pas. Fo, sudace. Sudija, gdje su djelovac? Gdje je Dimitra? Gdje smo sprijateljili s ovim plavušanima? Ono su djelovac unutra. Gdje je izbitu loptu, šta jebeš to? Što se zezaš? Što da to ne sme to da se radi kad si u kaznenom blizu kaznenog prostora, jesi ti to provalio? Svi kad igra futbol. Ajmo, bravo. A šutni bre! Bem ti igrača. Bolje da se šutira. Udari glavom. Moj prijeti. Nauči da nabacuješ. Kuste njega stavlja da nabacuje. Pas. Bravo. Evo. Pas. Šutni, šta ga čebe? I on padne. I bote. Padne čovjek u kazanu će penal, evo ćeš dupe. Bravo da što mu nisi svirao penal. Kad je istik onaj mar, kad padne, pa gdje on smizdri. Gle, kako je moguće. Gle budala. Gledaj ti njega. Budala, majko. Napadni ga! Nivet. Neka crn, neka bezdeska karta. Gledaj ti njega! Pazi ti čovjek! Prima loptu, daj drugo. Evo sudjac, offside. Evo sudja na utakmici. Evo sudja na utakmici. Ne znam kako. Bravo sudac. Ajde, ajmo. Šutni! Šutni, daj gol, šta juriš loptu samo? I jeste vi smotani igrači, prazan gol maši čovjek. Da skoči onda udari glavom loptu, ništa. Opušteno. Kaki je to imbecil. Ne sudja. Faul, brate. Nije faul stvari. Kako sranje, brate, udari je. Se ne smo izgubiš loptu. Rekao ga, ne smiješ tu da izgubiš loptu. Idemo 1:0 narode. 1:0, bravo Notke. Ajmo, bravo Notke, evo, aplauz. Bravo, svaka čast, dao si go. Bravo, F12. Evo, snimamo narode. Bravo, brate moj. Svaka ti čast. Odličan napad. Bravo. Svaka čast. Bravo, svaka ti čast, znači. Evo ga, strelac. Gola na pobjedu. Ajmo, sudija, sviraj kraj. Sudija, sviraj kraj. Sudio. I pobjedili smo utakmicu sa 1:0. Znači, jesmo pobjedili. To je bilo to što se, da se što kažem, ponedjeljkom ćemo otvarati pekove ako budemo li dovoljno para. To me to da kažem i to bi bilo, narode, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!